webale kuba noreba TV West ecyanga cyawe esabite yahwire tukareba urugendo rw'egari y'omwika omuri Kamwenje kandi twakoraga nisango nitwija okukuletera emirimo okwera kutambura omudahuni ya Kamwenje omubona ko obwekiro hamwe na nihango. Turukutandika na n'obwire bw'ekiro abantu omudahuni nibakora emirimo etari emwe n'emwe kandi nketaho n'ezindi ebyokurya na no kunywa nibitwara omurimo muhango. Twabasa kutayira omwanya ogurukumanywa nkaha Mwaro aha rugendo orurukworekerera aha railway station waruga a roundabout kandi okuguza chapati za muchomo chips hamwe n'amandazi hamwe na nakatogo niyo mirimo omu mwanya ogu kandi abantu baburijo nibatunga cyakiro obwe barukugaruka omuka abarukorera omudahunegi ekiro bine eshonga zabo ndebwe ekiro Kamwenje yafuuse Kamwenje befura batya bafuuka ensolo wala ya Mungu ne muno takyabera muno wallahi okujerega kujoga muno ne Museveni tubakyamanyi nga Museveni omukulembeze naye abejogesa bamukuba mu katuni n'asirika bwasirika owayi abantu balina engeri gye bajja vuna banaabwe kali okola mulimo ki mu Kamwenje nze n'ekikabaga eyo nayo chance just oroza mulimo amaribu ngaina oroza nze naruita wapi narawa ngarujja kati nkulimbe nti ndi president nga Museveni wapi baba nze ndiyisa ate nekwekaki ntwire nabo noreba omurimo y'umukuru ekiro Kamwenje nketaho bintu kyebishimiye kongeramo ebyokuramba ku nkeki ekintu kiburamo kitundita enda street lights bakutaho nketaho n'ezindi mwene bakitera ebitara kutari ebitara nanga baturondera umwanya gundi twaraga nka Kamukazi Rosette omukyara arukusika chips yaheza emyaka 2 omudahunegi nagira ngu security omudahunegi nenungi konka etara omudahuni tizirukumara hamwe na humps omudahunegi turi amahanda munonga hati nkaha utukora nitwe naho batero nka humps abo kubani batomeraho munonga ki abantu Kamwenje tushari enyuma munonga abintu byaho utukora hati waza nko mutawuni ya mubende nureba habonira abantu bakora tibakaterwa njura bakabombekera katari okora ki akukora tutwakubentwe n'abatombekere ki aguma tukora tureke kuguma niterwe njura. Habasa Richard omukozi omudahunegi nakora emirimo y'eduka ekiro kandi nawe nayongera okushaba abakura etahunegi kubasa okubombekera public toilet ngu ahabwo kuba etahuni ya Kamwenje yona teine toilet y'abantu bona ecyari kugira ngo kibasa kongera oburofa yaronka abantu barabuwareba ha Mwaro tukagezaho twabagambira mbwe nito nkahone tuheta Mwaro twagezaho twagamba ngo babase kubombekera nka public toilet hano Kamwenje teriho nka hati wabuza nka hati nkokori okabuza ati public toilet oterinka twinenka katale hari yani kakorora nakorwa sande obwiro bwinje kandi kakora
konka abantu bona bakwisha mwomu tibina hantu hona bakubasa kugira ngo babase kweyambira tukagezaho ibigambo nkitwe nk'abashubuzi twabihikiriza meya witu ebyo bigambo ebyo babimera mbwenu twino kwerarikirira kwango munonga nka abantu barakorera mu mwanya ogu kushanga ngo turabasa kwija kufunamo burwire nka Kamwenje town yonka beninjira nti aba bantu town kiraka bameya okwatanyise nashi ebe bifurije babituyambe ako umuntu naje motoka town hate ijene babize uraje na parking avugi ba boda security yekiro no mugireba tayi nensonga nimwenda kikamwenje bonje Kamwenje cyo kwende bonje Kamwenje bongera ananka na abasorukari bayo bingi iki kiro aho kwantu kora kasente kitu nturya toka nturye sahezi wowe utakozere kasente hata weza noria aho ko liro muri Kamwenje nke town noreba ni bintu ki ebyo kugisimaho ebikuteganso mu mpa kiruho aho kwantu kora kasente kitu tumera karumu oyireho ekikuteganisa nka Kamwenje nizibeziriye nguda turugudo barukozere government ate kintu ntwendaje omucyushu tubakitera kubibenu gutera icyecho mzee koko noreba aho ohunyemerire egineta huni eya Kamwenje na munonga ogwo mwanya banja ngo bagweta aha mwaro aha abantu na munonga barukora emirimo eyekiro niho barukora emirimo yabo eyo kusika chapati abarukosha enkoko na nebindi bingi naho kurebera ya side egine yaba boda boda abarukuvuga ekiro abarukora emirimo yabo omubwire obwekiro abantu omutahuneji kunaba nimbasa kuganiraho nabo nareba ngo bine challenge mpango munonga wabanoreba omukintu ekya security banjangu kiri beta konka kuwa kuleba akintu kya security lights amatara omutawuni banjirangu etawuni ombwire wekiro negira omwirima gwamani munonga oshango bumwe baba scared kukora emirimo yabo konka ekikwatina na security endijo banjangu kitambura okurungi ntuza ko bantu kutwara na no mucweka ekihangwe tubase kureba ombwire obwihangwe business omutawuni eya Kamwenje netambuleta ndi Edmond principal farmer Kamwenje district kandi ndi Kamwenje omtown